Boas. Somos parentes de José e María, Maruxa e Manolo. Encantado. A mí, ponme en primeira fila, sabe? Venme para cá, Manolo. Estou ben este vestido. O fotógrafo é o meu. Custou un pico, sabe? Pico, eu non son. Espere aí ata que vou o meu xefe. Ai, Manolo, que presa. Hola, vostedes deben de ser. Pasen, pasen. Como estás teniendo tan rico? É moi bom a data certa. Sí, por agora non nos dou problemas. María, non fixo feliz. Menos mal que comprei mojetas pastuelos super grandes. Esa muller, que non fixo casar contigo. Ben, paso por aí e van a mandar. Vale. Pois moitas grazas. Anda, José, moi caro. Siéntate. Gloria ao ceo e paz aos homes de boa vontade. Ai! Vostede debe ser o anxo. Gloria ao ceo e paz aos homes de boa vontade. Ben, home, digo anxo. Pase e espere un momento. Vimos una fotografía. Somos os Reis Magos. Aquí pero non podes ser seguido. No, non tivemos máis remedio que engancharnos a escuela. Pois vereusemos varias veces. Pero así non poderá facer esa foto. Non se preocupe. Cando des a orella parará. E pararemos todos. Pararemos a orella. Vaya cortazo. Adiante, adiante. Vostede quen é? Eu, Herodes, rei de Judea. E vostede? O fotógrafo. Vostede non se dá por casar conmigo. En confianza, voulle contar un segredo. Encántame comer nero. No, por favor, espere aí. Non terá vostede bicarbonato. Es que as veces os nenos non serven. Logo yo daré. Podese? Pase. Vea, vimos polo cazón. Aquí é o meu xefe e o fotógrafo. ¡Qué emoción! Vostedes serán pastoras. Sí, viñamos os pastores e cos nosos sobrinhos. Pois, pase.